nagtrabaho jay abroad lugar nga adayo. Taawan iti panggidam Pilipinas lugar ang naggapuang. Narigat iti kabibiyagyo alos awan ti isa ang iyo. Iso nga imadayo ka tapno rumang ay ti panagagyo. Ket idinta naka-abroad ka dahil talangang kasla artista. Puro branded ikawus mo uray awan init na ka-sunglasses ka. Sana all awan ti ipon ngem adai gatang ti iPhone. Uray awanan ti maurnong basta ning hinaen iti cellphone. Awan ti urnong resibo kanat mauro-urnong ngem saan mag-agpadpadala igat-gatang na itiluhon na. Awan ti serbina inaldaw nga agkus-kus-kus ka. Tadi mo magkainalaan dayta kwarta nagbanugan. Nagmantay itirik na no adda idulduling a kwarta. Imbag na nga adda kauteng no adda dungteng adidigra. Di ka unay agpalpalangguan nasaysaya at no agurnong ka. Di ka agda na yung anak pigsa dungteng tumutlat tati panagrakaya. Daan anas kanti gatang agatan iti mausat adi mo kasapulan. Padasen tay mati agidulin panagsalimot-mot ti panunutin. Di ka ko ba masaksaktan tumanggam daytoy akanta. Taday to'y namin akanta inaramid ko aparating ka. So kung sa tingin mo tinamaan ka ay sorry po di ko sinasadya. Sapay kong mata nakapidot ka iti adal dito'y akanta. Alakas tan agpakada akon agyaman na iti panagbuyan. Tutno na guston daytoy akansyon i-share mo kung mga rodita Facebook mo.